Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasuwa malulia magelia mataglia tanchip aujankichkan aujilekono peleikona kainata chay karamchkanchik revista semanal Rimarininchik nisqan programa llanchikwan kunan tawa punchawinero quilla aujilekono peleikona tawa punchawinero quilla domingo punchaw kunan qallarinriki semana primer semana de domingo anki pagarinmantaqa pagarin a lunes ñaricao, ojalá con la segunda semana, porque jueves tagarja año nuevo, ricao, con palaicona. Entonces, rimacuicuy la palaquichipaj, guacutelecona, panchaleicona, y menaga la cachcanquichi, carica, jaicuterica, muchcancherique, a huillacuiconata, a jepericuicos paricao, a rihuillacuicona, y calamanta, aclamanta, a chay caramon, rick. Ay, chay kunatarik siempre huyana kuchkanchi. Ahora buncho rimarirkanchi kay Venezuela ta kay Donald Trump atacarospan Maduro tarike chay secuestro niskan roraroskan manta. Pe Maduro Nicolás Maduro taya as Maduro nisqarik pujos qachik nichkanchipsa. Manaya pujos qacho sino ojilegona palegona si no, China ya sutin bien, ojilegona, palegona, una riqueri marison chicay, huillacuiconata, a ver, chayari muchkan, huillacuiconapas, kaila manta, chayla manta, ricao, siempre. China gariki, huillacuiconaman, yariki, yaikuliasunchik, a esas chacuicona, ricamulachkan, orancha, a ver, y mañana, 8:10 de la noche. Mama y mama ñarik orapas pawarikuchkan ñarik orapas avanza kullachkan ojilegona pani chalaykuna a ver kaypini ochkaña bueno kunagan chaykunata chejat charisunchik a ver ahí está. Bien, ojilegona pelegona con una sachaico y vechicaipi. Si tu chamancho le guchcancherica unos mensajecitos. Echa el programa chale con anjipa. Apuramos siempre. Uraps ripukuchkan. Man avanzan anjik dejaban chik choricao. Con alan. Huillacoicona rico ojilegona panchalegona. Bien, ahora sí. Accidente de tránsito que le cono palegona accidente de tránsito pasa coron requiao kai napi kai accidente de tránsito pasa coron kai envía los libertadores nishampa o que le cono palegona rumichaca nishan lao pichai riki chay macho camión o imanincho está trailer ninche mana camión ninche chao trailer chay macho trailer ladrillo apamoxe poite coron ladrillo anta suischu coron o que llegó con una corumichacapi carro pasa ancallaron o que llegó una panichale icona entonces chay accidente pasa coron que cae rumichaca laupi con un puncho ¿no? Y chayna accidente con una cachcan gaila puacla pero que con una pelea con aricao un rumichaca accidente on jalay conchi
Chaynallataq huk accidente pasakurun kay Enase lawpi pasaw chay Chaca Enase kamas chay ladun purachallanpi kachkanriki chayna farmacia nisqan chay farmaciaman sariki churaron wawqillaykuna pallaykuna kay carro riki chaypish pasakuchkanriki kaypi mana mas riki kanchu rimari policía hamuspan riki kayta intervenikurqaña y chaypi riki chay dosaje etílico nisqanta ruachkanku choferta sinkachu karqa mallaqchu karqa y a la vez sayachipunan riki chay farmaciaman chukaruspaqa punkuntachu taqñurun imata chay ruraron riki kaypi kachkan taqñusqa hinama punku entonces chaykunata sayachinan riki wawqillaykuna panichalyaykuna bueno chaykunataqa chay farmaciawanña wasi dueñowanña riki parlarinqaku y bueno chay accidente rurasqanmantañataq policiawan riki wawqillaykuna panichalyaykuna riki chayñataq huk accidente pasakuruntaq kay Huancavelica lawpipas Huancavelica kay Quichuaspi wawqillaykuna panchallaykuna jajata pawarukuykusqa kay puka carrucha riki chaymi sasa wawqillaykuna pallaykuna kay Vía Los Libertadorpi trailer puytikuruptin choferninqa mana riki quirisqachu solamente daños materiales ladrillullan riki tukuy pampapi riki ya esa es pérdida ya pues chayta huqarinqakuñachu ya wishchusqaña riki sichun fierrokuna kaptin eso fierrotaqa riki huqarinmankurqa riki si es ladrillo o huqarinqakuchu bueno depende del dueño quizá hukun taxi camionkunata aparamunqapish yawamanga cercaña riki ayka charinña chay ladrillukuna kakun riki si sapa ladrillo kachkan usul 20 hina riki y tanto ladrillo riki waranqanta hamuku ayka chaninña y kay accidente de Quichuas chaymi riki saschakuy riki wawqillaykuna pallaykuna riki pasakurun riki kay Huancavelicaman kay Ayacuchumanta Huancavelicaman rina ñanpi chay sector Quichuas Cuchara lawpi riki wawqillaykuna pallaykuna riki kay sector Quichuas distrito Quichuas justamente provincia Tayacaja Hanchis chunka chankaritas chay auto jajata ukuman ripukullasqa kay ukupi kachkan chayriki chaypi cercanpi kaqku llaqtakunatapas llaqtarunatapas tumpata llakirichin wawqillaykuna pallaykuna kay sasachakuy riki ña chaymanpas ña Policía Nacional Perú riki asuykurun ña hawarinanpaq hinashpataq riki chay carruyuqta riki carruyuqta yanapanku hinaspa autotapas riki autotapas hurqumullanku riki wawqillaykuna pallaykuna nishu jajamanta riki y chaymi ninku riki kaypi solamente más daños materiales riki chayna nishkanku wawqillaykuna palchallaykuna porque mana kaypi niwanchikchu wañukuy nispaqa pero igual personal salud Quichuas paykuna riki chay quirisqakunata yanapaykullanman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna allincha riki quirisqakunalla aunque kay autoqa paqwa taqñusqa kachkan hinapiqa wañukuypis kanmanchik riki pero willakuyman hina manas kanchu riki no aunque ninku riki gravem kachkanku pero mana wañusqaqa kanchu nispa solamente quirisqakunalla niwanchik wawqillaykuna pallaykuna chay lo más importante porque wañukuymi susiqa riki sasa riki porque chayqa aviakunki paqwaytaña riki manaña rikunapaq wiñaypaqña riki mientras quirisqataqa bueno hawanakunki hampinakunki chayna riki wawqillaykuna panchallaykuna mana kaypi willaywanchikchu pikunalla chaypi illarqaku seguramente kay centro de salud de Quichuas nisqanpi riki atendillarqaku quirisqakunata riki Cajamarcapipas wawqillaykuna pallaykuna chaypi wañuyniyuq karun kay sector Choropampa nisqanpi chaqaya karrun wichikuykurusqa jajata
del distrito de Choropampa, Centro Poblado San José, Nishan Laupe, o Cajamarca, Laupe, Rique, Guajilegona, Panchalegona. Y chaypis wañu ikar mana sotinta William Gracho porque William Kuireki o Carumanta tum pasas a chata chaya mucho canigao. Che wañu hizo es gallaki rico a y en las papas warma ya 20 añitos. Chayra iska iwata o kimsa wata imayara colegio mantapas lo cerca. Posiblemente estudiante. O man estudiante gaspaje y mapips trabaja paco ricao. Warma ya largo con palegón. Joven chaya kay accidente ta roa corolang riki kay Cajamarca Laupe. Chay miso wañu inijo. Liaki roa kulegon apalegon. ¿La? Más rima roa kulegon palegon chay na lataj. Kay yunkapi roa kulegon apalegon kay yunkapi. Wañu rachisjako gestor del programa Juntos Nishanta. Hina chay alquilasjan cuarto llapi. Y como alquilas cuarto carja manani wasio pues hawai concho como gestor jarika totapaita yoxen a veces totaconaña coteca camu wasio parike bueno chayna pasa con espamana ricoreptimo a veces alquilan cuchay piachanco punchao pas yoxemo mercado taren y chayla peten punchao con acá chay pesos de garika wasio pas ninke agua jaya mananyaricus paja soteliarik sospechanque. Pero gestor con a jamana mi colegio a veces nin chique punchao con a loxe a veces pero mayor parte a veces tota pai con a loxe tota con a nicoteca de cama a veces mana nicoteca mon paso ne wasio pas cuenta tocos hacho taeronco aichanta asnarich kahtaña o con a panchele con asnarich kahtaña. Chayaki Japero Mriki Kai distrito de Canaire, provincia Huanta, Laupe, como Cayunca Laupe. Pai Miriki Casja Rigoberto Tacas Quispe. Pai Tatareronco Asnarich Cartaña, mana Asnarich Cartachos, no, Wichirich Cartaña, ya se están china, Asnarich Pagale, Wichiricón, Yamik Puchcocorón, Yamik Pauclegon, Pelecón. Según que policía con Villacushamaina siempre punta jabaripe, Villacón, Coricao. Chay mandaña, jipataña, que chay investigaciones de ley, niscan troaspanco, chay necropsia, chay alguna troaspanco, más tachigapchan, Coricao. Pero punta jabari, manginas, o ajilegón, pelegona, balapa, guaño chisjancan mancasja. Vale arusjaco en el cuarto llampe. Arika yunca laupe ninkom kay programa pilam kakona ingeniero kono pikonapas wakpeja manam piwamps mayam chegna kona ikichu amigo chalam kana iki piwamps mayamps wakpeja zona roja zona kay narcokona pakanan. Entonces wakpeja ley de la selva ningún chairico aunque con pelegón y che comunidad carta pasa pegan de uchata beneficia china y que mano ham tachmanara jorjorosai que mana complete que gana y eso aunque con pelegona porque como profesional achkam kan registran chicon que en programas con apiliam capaco y justamente wak mangrech con gana itaja gananco alintas pero alto riesgo ningo tajawajila con panchalla icona seguramente guañora chingo ñoja nichkane mana kai willa koya kai nampam nincho ñoja nichkane posiblemente pai tarike hukajnin chayna purama juntos periki sanciona imaykora hukajninta utaj riki mana churayta munarqachu kay requisitotaraj cumplikamuy nispa nimarqa y chaynapi koy wañurachinku rikaw
chayqa mana nishu gravichu, pero yunkapiqa chayna sa. Manas piwams pilaykuaqchu, manas chay programa kaqtapas ya. Hantaqa manan kasukunkichu, mana kayta ruwankichu, mana wakta arnankichu. Ya requisituta mana cumplinkuchu, y así te sacamos, manas chaynataqa ninmanchu. Mientras kay ñuqanchik lawkunapiñataqmi kaw. Mana kasukutiqa hurqurusaykim. Kaypi muwaqpin puntual kanayki. Visita puntual kanan mana chay tarisaykichu nispaqa hurqurusaykim nispakuna basilta amenazay karin kay llaqtanchik lawkunapiqa. Ay no pasa nada. Yunkapiqa manas chaynachu awqillaykuna panchallaykuna. Kay tayta Rigoberto nirika como gestor de programa juntos. Siempre riki como cualquier gestor llaqtarunawan llamkan. Respetas hanin ancha cuyas hanin, claro, programa pikaqkunaq kuyasqamik maypipas ari ñanchik programa kunapi llamkapakuqmi kanchik programapi llamkapakuq ancha kuyasqa riku awqillaykuna pallaykuna. Chay siriki kay wañurachisqankuwan chay riqsisqankuna tumpa llakisqa kachkanku rikaw. Nisio nanayniyuq awqillaykuna pallaykuna ayllukuna principalmente riqsisqakuna y vecinokuna y chayñataq kay a través kay programantakama atendisqankuna riku awqillaykuna pallaykuna. Ari kay programantakama sanchina atendinku rikaw kay llaqta masinchikkunata chaynapi kay beneficios económicos nisqan kay llaqta masinchikkunaman chayananpaq riku awqillaykuna pallaykuna. Chay kunan punchaw chayta tarirunku awqillaykuna pallaykunaspa riki ña aya wasiman ña apaykullanku ayanta chaynapi chaypi wichakunankupaq. Porque mana ninkuchu imaynanpim kay pasakuru. Mana ni ima sospechapas kanchu. Ari ñuqalla niskana ukaqnintachu chay castigaykurqa o castigayta munarqa o kaqnintachu mana chaskikuyta munarqa, bueno chaylla kanman motivo rikaw. Porque chayna nigaqninkunataqa siempre wañuchinkus ninkumiki. Ñuqalla chayta niskani, pero autoridadkunachik chayraq wichakunqa. Porque kikin wañuchikunanpaqpas chaypi armata tarinanku, mana armata tarinkuchu, porque si no kay willakuypichik ninman riki armatan tarinku ladonpi posible suicidio nispa riki posible suicidio. Pero como mana riki awqillaykuna pallaykuna chay armata tarinkuchu hinaptinqa iman pasakun wañurachinku riku awqillaykuna pallaykuna. Wañurachinku. Mas rimari awqillaykuna pallaykuna mas rimari. Chaynallataq kay yunkaman risi kachkan sasa. Tocachi a San Antonio, Tocate mana Tocachicho, Tocachiqa kay selva centralmi kaw. Maylaw chay kachkan chay Tocate, ali San Antonio tarinchimpi Tocate maylaw hasa chay kachkan. Chaypis mana kanchu pase awqillaykuna pallayka yunka lawman. Mana kanchu chay tramo Cajadela. Maylaw chay kachkan chay Cajadela kay yunkaman. Uraykuna riku awqillaykuna pallaykuna chaypi mana kanchu pase. Imaynanpi altumanta ripukaykamun Machurumi. Ya, Machurumi ripukaykamun. Mana riki alpallachu. Alpallataqa bueno maquinariata mandaykunku limpiaron. Kaypiqa rumis wichikaykaramun awqillaykuna pallaykuna altumanta. Y chay limpiayqa sasa kachkan riku awqillaykuna pallaykuna mana riki chayna iskayna qaqa wichikuykun. Hinaptinqa mana ancha llakiykanchu porque maquinaria mandaykunku limpiaykun suficiente. Pero rumi wichikuykuptinqa sasata chay rumitapas wikutinqa riku awqillaykuna pallaykuna. Está un poco de información, mejor dicho, compañero, video. no hay pase para Ayacucho.
Nada, nada, nada. Sapaya Nada, auto nada, mira, tisayakuch waqaywa. miren compañeros, piedra grande en la plataforma. Macho rumio tiakuch ñampi chakarayakuch. Total no hay. Ni una pasa nada pa, so que le digo para llegar. Asoy kuchkan awakay asoy kuchkan. A ver, compañeros, Transportista. no hay pase para Ayacucho. Nada, nada, nada. Nada, nada, miren compañeros, piedra grande en la plataforma mismo. Ya, chay pe de kay kusunchi, que kay wa que le gon para cuac, pero me tiakuch chao pepe. Ah, y cae la hoja igual, ja, mana, ni una pasa nada pa cancho está. De que sasa ali chay cachi como que le gon para con seguramente ña cae tia chay con goña y ña temprano cae pasa corja. Y maurecha wichico y gorja pasao. Y ñari que pasita pasa y camuliango ña en aten autora con aris para ali chay culian jaco. Hay sector Tocate, Cajadela o tramo Cajadela, ningún chaypis, mana pase caculancho. Chañata, acá Limapi, Costapim, Yakiri, que zapapuncha, o augilegon paregon, acá hay delincuencia, acá hay sicario, Chaykunapa, Casumpi. Jainawata rikao achikaronata wañuchinko sapapunchaw pichqa suqta qanchis runa wañukun imana kay willakuytaq llapachanmantaqa riki churanchikchu aw sino huk iskayllata wañurachinkum talta nispalla rikao pero según reportes nin sapapunchawsi suqta qanchis hina wañun runa. Aunque kay gobierno nichkan ojilegona pelegona el ministro interior nichkan menosearonme con angachay wanchinakoy chay delincuencia menosearonme allintan política torachkanchi nin pero ñuqamanta ojilegona pelegona mana menoseanchu mama con cachaquero mana menoseanchu iman pasakuchkan manaña quijacuchcan cuñacho porque cagayo redes conape uyarinchik y mata denuncia cojorín cuinaten a Jorge Zapanta y maninme ya quieres cuidado policial tanto cuesta tanto vale patrullaje diario tanto cuesta patrullaje nocturno tanto cuesta. Policía o así que pongo cada rato pública changa tanto cuesta ni coro. Mana Jorge Yoctaja anota ella con cuicha y pitocoro. Transportista con ato a que está janin hamguna Jorge Zapacan kichi paga y chiquia. Ningo Jorge. Tenga manaña denuncia esta munan cuyacho. China pe ya menos ya caina cachcan kai sasachaco. Extorsión sigue lo mismo, oye, compañero. Alcalde de Caraballo, Kunanguanja Pichja Cutitaña, alcalde Nayar, alcalde Cachica. Chaca Kunan y Mataroy Corón, Chaca Granadata, Puasim Punkupi, Deja y Kuruscaco, Chora y Kuruscaco, oye, compañero. Mana chay Granada tojiarus hacho porque chay seguro chan chutana rikao mana seguro chanta chutas payas chay pichora y guras jaco y chay nichkanko es un otro ataque más. No tengo ojelegona panchalegona una guanja pichja cutitaña mana kay extorsión mantaga kay sachaco y mantaga escapancho ni alcaldepas mana escapancho ojelegona palegona ni pipas, único congresista que el gobierno le con tanto policía cuidas para con allá jao caricao alcalde con mandan policía cuidas hancho digao alcalde con dancha y a ver amenazas canco mana que alcalde de Caraballo tacho alcalde Guaura ta pasado para incluso renuncia cosa en el país amenazaban con España ni siquiera pasado alcalde de Guaura Juglau con pipas. Entonces, chay nagachkan ojilegona pelegona kay sasa chakuy. Lima pimana tukuy wauchaley panchaley. Bien, como sábado, domingo,
revista semanal Arima Rininchi Wauqillayakuna Palaykuna kay noticias internacionales kay pachamanta willakuykunawan kunan ratupi riki tarikullasunchik wawqichalay panchalay ari hayna puncha rimarqanchik kay Venezuelamanta kunanpas chay willakuyta tukupasunchik rikaw Venezuela tamriki yachasqanchik hina kay Donald Trump atacaron hayna punchaw achikllaqman chaymanta mastariki rimarisunchik yachasqanchina hayna punchaw achikllaqman kay Donald Trump riki Venezuelata atacaron hinaspa warmichantinta kay Nicolás Madurota aizaronku hinaspa kunanja Estados Unidos en New York cárcel piñas che máxima seguridad che presos políticos chay chorananku chaymanñas aparunku ña incluso juez pa suyachkarqaña Estados Unidos pa contrampe kay Nicolás Maduro o mana allin rurasqanmanta pero ña nikichik ña mana Nicolás Maduro o ni Hugo Chávez pas ni pipas que Estados Unidos pa contrampe imatapas haykatapas rurasqachu manataqmi ruranchu pim ichaqa ruran kay Venezuela pa contrampe mana allinta Estados Unidos mana kunanllachu mana hayna punchawllachu sino unay wataña riku wawqillaykuna pallaykuna unay wataña chay 2016 watamanta kunaraq wawqillaykuna pallaykuna chay sanciones económicas nisqanta ruwarqaku sanciones económicas chay fichakuna nirqanchik manan Venezuelamanta lluqsinanta munankuchu ni chulla clavo ni yaykunantapas total wichqarunku nispa rikaw wichqaruspa wakchayarachispañataq prensa riki chaypaq trabajan allinta pero kay Estados Unidos chay empresariokuna kay gobierno de Estados Unidos pagaykun hinata paykuna riman rikaw culpable Maduro nispa kunan ima cuentoantaq aysarunku mana Estados Unidos pa contrampim kay Maduro sachakuyta rurachkan metralletankunam karqa Estados Unidos ta atakawananchikpaq nispa armankunam kakurqa atakawananchikpaq man chayllachu sino payqa narco organización criminal chay venezolano runankunatami que a propósito mandaramurqa nispa chayna llullakunata wawqillaykuna pallaykuna wakpi rimanku y chay llullawan kunan juezpas Nicolás Madurota justicianqa pero según yachasqanchik mayna manam Venezuela ni gobiernopas imatapas haykatapas Nicolás Maduro Estados Unidos pa contrampeja imatapas haykatapas rurarqachu mana ni ruraytaq munarqapaschu pitaq muyuriykuspan Venezuela atakasayki nirqa Estados Unidos manam Venezuelachu Estados Unidos man asuykuspa nirqa Estados Unidos dejaway mana chayqa atakawsayki nispa hasta último momento Nicolás Maduroqa manam ni balatapas kachariyta munarqachu incluso que Estados Unidos hayna punchaw yaykuptin manam ni defendikusqakupaschu chaymanta imanintaq venezolanokuna mayoría venezolanokuna huklawpi kaqkuna kay Perupi o maylawpi kaqkunapas allinmi chay Nicolás Maduro hariarunku nin wawqillayku mayoría kusisqa kachkanku paypa huchanpi miki kay huklaw llaqtapi sufrichkaniku nisparaq chay ripukamuq runakunaqa riki allin vida maskakuypi rikaw mana llaqtanpi sufrirqakuchu más de 2, casi 6 millones de venezolanos nisqansi lluqsikamusqaku rikaw
kay Perú pi yaja 2 millones kakoroja kunan inallachu kachka menos yaykurunchusmi waka napi pasado Ecuador pi yaja China en Colombia piñate yaja 3 millones sin aricao hasta 6 millones kachkan Colombia penichkargako y bueno hasta Europa, Estados Unidos liu yaykukarergako aricao are chay tren de Aragua nisqanta kay Estados Unidos unancharja kay venezolano kunawan kay Venezuela ta chaqwaptinku imana kay Perú pi chaqwakachkan kay delincuenciawan anchayna toraptinku kay Nicolás Maduro man tumpanankupaj pero Nicolás Maduro chay runakunata qhariaramurqa wakiqta watuchaurqaku wakiqta llanta qhariaramurqa natinmi ripukamurqaku kay Perú man Chile man y kay Bolivia man Ecuador Colombia chaypi chay famoso tren Aragua chaqwata rurarqa pero chay tren Aragua riki kay na vida masqakuypi hasta Estados Unidos yaykururqa hina kikin Estados Unidos parurasqan chay tren Aragua parece mentira rikao yaqa mana kriyinapaq hina pero chaynama kay Perú manta rimachkanchik kay delincuentekunata pitaq uywachkan kay manachu policianchikunalla kay rimaykuna kachkan policías armata quykusqa policías armanta rantikun policías armanta prestan policías armanta allichapusqa kay wantallapi manachu policía chay delincuentekunapa armanta mantenimiento nisqanta ruwasqa entonces gobierno mismo chaqokisqa kay policía chik mano gobierno punim chay chaqwata ruwawanchik chaymi chay como brazon kay peruanukunata chaqwawananchikpaq ama chay peruanukuna manchakuyllawan kananchikpaq ama kay gobierno contra sayananchikpaq manchakurik wañuchinakuy kaypi wañuchinakuy preocupado peruano chaypi rikao bien gobierno munasqanta rurakun rikao kay Perú pichaynaqa igual kay Venezuela pi chay tren Aragua Estados Unidos me pajarichirqa pero Estados Unidos man yaykururqa iwakpipas chay suakuypi chay asaltopi riki ocupakurqaku anchaytam riki nin kay tayta Donald Trump Madurom chay runakunata mandamuarqanchik chaqwawananchikpaq armayuqkuna metralletayuqkuna chaymi kay Venezuela manta qhariamurqaku llapa venezolanokunata mejor dicho Estados Unidos manta qhariamurqaku llapa venezolanokunata y qhatirichimunku llapa migrantekunata rikao migrantes sudamericanos incluso peruanokunapas chaypi karqa iskay kutita o kimsa kutita peruanokunata chayachimurqaku riki chay mana papel niyuqkunata bien kay venezolanokunamanta rimachkaranchik rikao chay ripukamuqkunamanta chay ripukamuq chay tren de Aragua pero kachkan riki mana chayman perteneceqkuna allin qarikuna riki warmikuna kaspapas paykuna favorpi kanku allinmi chaqay riki Madurota hapirunkuña kunanqa ripusaqkuñaya kutisaqkuñaya nichkanku claro huk iskay nichkankucha manam kaywan solucionakuchkanchu awqillaykuna pallaykuna aunque ña Maduro hapiruspa nichkanña kay Donald Trump ñuqañam gobernasaq Venezuelatapas nispa pero manam chayta hawachkanchikraqchu porque encuesta nichkan kachkan venezolanos extranjeros a favor de esta intervención pero ina Venezuela piyachaqkuna wakpi sufriqkuna wakpi vidan pasaqkuna paykunaqa contrapi kachkanku kay Estados Unidos pachay yaykuramuspa kay Nicolás Maduro aparusqankuwan contrapi kachkanku chaqaya hina Estados Unidos pa encuestadoran chayta ruraykurun The Wall Street Journal nisqan ina Estados Unidos pa chay encuestadoran The Wall Street Journal imanintaq chaypi 64% venezolanos apoyan intervención mana ni llapa chancho solamente 64 hinaptinqa
Haikata chaypi queda, o sea, se llegó a ser 36% contra Picachganco. Mientras, ¿no? Solamente que Venezuela ocupiñatas caen a ¿no? Venezuela ocupiñatas caen a Ticrampa. 66% contra Picachganco que Venezuela ta que Donald Trump bombardeaspan que Nicolás Maduro a Parsaguán. 66%. O sea, chaironan con entonces sapabes elección pues 66, pues, mayoría. 50% más uno, Jaicataña, Coterespa, lanza con Maduro en Atempas, tiene población para que apoya a Ojeda con Apaleco. Extranjero con eso, mayoría, pero Madame Lumpa Achcacho, ¿no? Hay carona de Venezuela manta y Geramor Jaco, ya pachan en la chica, a ver, 6, 7, 8, unos 10 millones. Pero Venezuela ocupa Cachcanco, más rico a Ojeda con Apaleco. Hay cachañata, alguien me llama Maduro aparonen solamente 34%. 34% chay chayaninco, alguien me nispa. Entonces, mayoría o a favor de Nicolás Maduro. Mayoría maduristas o aunque el gobierno peruano ninja manam chay madurista con ataja, chay chavista con ataja, chasquis un chico nispa, claro, vaquejona. Principalmente chay político con ari que ripuchacamuita monachkan. Entonces, peigonata manam chasquis un chico niskan. Aunque China daña niptim su chay político con la huk iskayamik. ¿No? Entonces tiene mayoría o chay chiqui sapabes elección man lanza con las paps ganan rico augelia con palegon es mayoría. Encuesta ya pera hawachikuchka. ¿Ah? Entonces kai encuestadora hina Estados Unidos pa encuestadora chay tarora de colon. Y justamente que Estados Unidos para contrampe que encuesta que explicarachis jarigao mana ni que peja pagas ham que nas wagnas ham ni napakpas au porque cagaya igualmente claro extranjero pecascona 64% favorpe y 36% contrape en allá están piñata 34 chaya favorpe y 66 contrape. Entonces China mgachkas o con pelegona. China ya está que Jaina punchao achiyayman che atacar hakori que Venezuela ta inaptin carga destrucción. Bombaconas chayaspan wasiconata edificio conata hapin mancasja. Tawachun carona suaño con mancasja. Principalmente civiles o con chay bomba pa chayanan cerca con ape seguramente caerona con taricollar jaricao. Kai Willakuitaja Chayachimuchkampita New York Times ina prensa estadounidense o con mana prensa venezolanacho. Ina Estados Unidos manta kai tuputapas Jorge Muchcanco. Mana kai Donald Trump favorece genacho kai penichkan tawachun caronas wañun mancasja kai ataquepe. Kai sábado achillay pachapi. Porque niscan ari militar con pas años jasa porque Jana Puncho niscanchik vinapas che cuartel conata chay centro de operaciones niscan con chay con atari que atacas jaricao bomba con huichicos jorge con mayor gata militar con apas pero mayor gata civil con apas. Mana chay pi trabaja con acho si no chay bomba pa
chayanan lawpi kaqkuna. Incluso nichkanku chay bombakunaqa chayarurqam hasta edificios particulares nisqankunamanpas nispa. Porque bombata kacharirqaku kachariypaq bombaqa atisqanman chayakurqa wawqillaykuna pallaykuna. Pachak pichqachunka helicópterokuna o aeronaves nin helicóptero karqa avión nintinchu karqa imaynaya posiblemente avión nintin parikaw pachak pichqachunkansi atakasqa wawqillaykuna achkallay achka chaychik achka suta mana defendikuyta atirqakuchu rikaw pachak nin periku wawqillaykuna pallaykuna pachak pichqachunkan chay aeronaves nisqansi atakasqa Venezuelata iskay hora. Entonces, hayka bombataq kay Venezuela chayanman karqa. Sapa chay sichum helicóptero chay misil apanman karqa sapa helicóptero yaqa tawa misil tayna apan. Porque manara kayta niwachkanchiraqchu wawqillaykuna pallaykuna. Mana kaypi yachakuchkanchu hayka bombatay kachaykurqaku. Posiblemente 500 bombas wawqillaykuna pallaykuna 500 misiles. Porque chanichkani kay pachak pichqachunkan haykatam sapa helicóptero apan yaqa tawa tayna yaqa suqta taynam chay misilta. Alachanta miriki churarunku kay lawaklan chay alachanman watarunku chay misilkunata chayta riki kacharisqaku nichkanmi. Entonces, a ver, iskayllata apachun sapa helicóptero. Ya, kimsa pachakña. Tawata apachun suqta pachak wawqillaykuna pallaykuna. O sea, más que Israel atakaspan haykatam kacharirqa 300 solamente 300 misiles nomás. Entonces, tanto misilta utilizarqa hayka hora chay ataque durasqa hasta Nicolás Maduro hapinankukam seguro iskay hora, o sea, desde las 2 a 3 hasta las 4 de la mañana. Tawa horas tariki Nicolás Maduro ta haperorqaku y chay ratulla riki kay tayta trumpas riki willakuyta riki churaykurqa chay trup social nisqan chay redes social ninman y chay periki nikurqa ña Nicolás Maduro ta haperonikuña ñam jorqumuchkanikuña Venezuela manta nispa chay rato riki willakurqa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, o sea, ha sido tremendo ataque wawqillaykuna pallaykuna, pero manam kaypi nimayjin willakuypi Venezuela pa defendikusqan kanchu wawqillaykuna pallaykuna. Manam kanchu. Incluso willakuykuna nichkan Donald Trump chay mandar hariki chay Maduro tapimunankupaq chay hapisqanku urapas manas bala tuqyasqachu. Mana chay Nicolás Maduro pa chay nankuna seguridad del Estado, chay gobierno defendiqninkuna manas balata kacharisqakuchu chaymi qaynapunchu justo niskarqanchik. Este es algo sospechoso, medio rarito. Está esta extracción. Chaymi kimsa rimaykachkan, hukmi nichkanku riki kay normal rimayllata. Donald Trump mandaykuspa riki hapichimurqa kay Nicolás Maduro tanispa hukñataqmi kay rimaykachkan manas traicionarusqaku sinaspa militarninkuna chay altos mandos militares entregaykusqa kay Madurotaqa chay sini mana balapas tuqyasqachu nispa. Hukñataqmi nichkan mana hina kikin Nicolás Maduro entregakuykusqa. Chay sini mana ni balapas tuqyasqachu chay entregakusqan horaqa ninku. Chay kimsa rimaykachka. Mayjin yachaychikap. Nicolás Maduro yachan y chay hapiqninkuna yachan, pero mana chayta willakuchkankuchu. Quizá huk punchaw pasanqa riki tawa, pichqa, puncha, wata, chunka wata, kimsa chunka wata pasanqa y chaypi kay imayna hapisqankuta riki willakunqaku porque siempre riki
uchkusimillami runakunaq kanchik rikao, naspaqa riki. Y aunque sea amiguchakunawan yanqa parlakuyllapipas rikao kupachata tomaspa kaynatam ruwarani chay poco a poco mirachamunqa y chay rimay chayamunqa rikao chaypis yachasunchik kaynas karusqa waqnas karusqa nispa rikao. Pero podría ser cierto, podría ser mentira, porque con el tiempo Willakuykuna mana illapachanchu chija parikawa que willakuykuna tumpa llullachakunapas kanya. Chaymanta amriki kunan yaqa suqta llaqtakuna, pero mana suqtallachu kachkan faltachkanraqa mas llaqtakuna, pero kay países latinoamericanmanta rimaspa oqllaykuna pallaykuna y mana latinoamericanollachu, sino porque kay pegawachkanchik incluso Chile, perdón, España. Chile, Chile garik latinoamericano. España garik europeo ñam. Bueno, kainata nichkan oqllaykuna pallaykuna. México, Brasil, España, Chile, Colombia, Uruguay, chay suqtan llaqtakunas, España tenta rimachkanchik kaypa, España es europeo. Publicaykaramunku comunicado conjunto nisqantosi chay suqtan llaqtakunas huk hatun willakuyta hurquykamunku. Huyunakuykurqaku a través de sus cancilleres, teléfonokuntakamapas parlarirqaku. Inaspa chaqnichkan comunicado conjunto. Inaspa chaypi denunciachkanku kay Estados Unidos ta kay militar ninkunawan atakasqanta. Inaspa nichkan kay Carta Magna kay Naciones Unidas para rurasqan chay hatun kamachikuytam sarukuykun kay Estados Unidos nispa. Chaypiqa prohibichkanmi manan pipas maypas pipa llaqtanman yaykukuykuwaqchu inaspayki munasqaykita ruwakuwaqchu. Chay pero kay Estados Unidos chayta ruraron nispa nichkanku awqillaykuna pallaykuna. Siempre imapa rurana a través de vías pacíficas parlallawan riki ama peleaspa ama balata kachaynakuspalla rimaywan diplomacia nisqanwan. Bueno, manay kasunakuspa imaynam kay congresonchik rika mana pipas ama nichkaptin riki mana kasukuspan kay congresitakunapa contra pero imachaykut imatan kay congreso ruran persona no grata nispañatanmiki chay tukurun rika. Bueno, chaynakuna riki ruraykanwa awqillaykuna kaypi nichkan vías pacíficas. Diálogo, negociación, mana maykin llaqtapas atakaspalla nispa oqllaykuna pallaykuna. Paykuna riki ninriki kay América Latina y Caribepim kanan paz, zona de paz. Chaysi kay a través de comunicado conjunto hayachkanku kay ONU huñunakuyta urgente ONU huñunakusunchik hinaspanchik kayta parlarisunchik kaywan hasas chakuymanmi llaqtakunata churachkan kay Estados Unidos nin wawqillaykuna panichallaykuna chaynata nin kay comunicado conjunto. ¿Ya? Entonces, mientras gobierno peruano riki tumpa favor pejina rimaritaja, pero mana exactamente mana felicitas pacho, felicitamos a Estados Unidos hasta que mana nicho, sino simplemente ningrike ñami que haperon cuña, pero solucionai son ya pacíficamente, alguien buenas la piama, ya que más achaco cachuncho, ama más sueño con cachuncho, nisparicao, más o menos chainan para viaja con yaja consui la jinalla que va a con a pan y chaya icona. Yaja chairo la jinalla mari marir jainaspa, más bien que nerja ya venezolano nari pucutaja abiarosonme, apoyaico sonme, nisparicao. Y chayña tari que chay madurista con hampucutaja, madurista con y ahora se suma un manam chasquisuncho, nispata ricao. Y chayña tari que a nivel extranjero tukuy hinastin picaron riki protestas o auxilaykuna pallaykuna aquí en Estados Unidos cargatas protestas kunan puncha jaina puncha y kunan puncha y kay Francia pipas o auxilaykuna pallaykuna porque kay gobierno francés riki
favor pina rikao kachkan y chakay wakpi kasqa kayna protestas. Bandera Estados Unidos Gesto simbólico en París. caña y Una con bandera estadounidense fue quemada esta tarde en la Plaza de la República. Las imágenes muestran a cientos de manifestantes concentrados alrededor del monumento, algunos con pancartas, cuando el estandarte comenzó a arder. Ahí está, estandarte nisqancha bandera estadounidense tam caña y cusqa cuauqllegona pelegona kay Europapi. ¿Ah? Entonces China kachkan arikao protestas kachkan uklaguna pipas o aqueja favor o aqueja contrapi hina wauqllegona pelegona haykapia kay huñunakuita cumpligorongaku porque urgente ña hayaykunña y seguramente plazonkuna kachkan kayna hayanakuy kaptin qariki mientras Rusia y China riki nichkanku imanispa kachaykuychik Estados Unidos chay Nicolás Madurota inmediatamente nispa oqllaykuna pallaykuna chaynata nichkan rikao imaynama kay Venezuelata qamkunaqa atacakunkichikqa nispa kachaykuy de una vez ta nispa. Estos son, bueno, son políticas, pues oqllaykuna pallaykuna geopolítica kaykuna rikao tu chaymi kay siempre kay na política manta o política exterior manta rimaspaqa ñuqa sutinchani geopolítica nispa porque chaynaya chay geopolítica ya chigapta pone rikao y kaynata nichkan igual presidente chino pas nichkan de una vez ta kachaykuychik nispa y Rusia pas nichkan chaynata wawqillaykuna pallaykuna mientras kaykuna pasakuchkan pero kaywan ñataqsi Estados Unidos especialta kuna nichkan Estados Unidos pinjayman yaykurun nichkankuta wakiqmi Rima kachachkanku ñina Estados Unidos pina Casablancapi kay tayta Donald Trumptaqa sancionasunmi castigasunmi incluso Rima y kachkan posiblemente hasta jarjurungaku gobierno manta nispa porque imaynama a ver huk llaqtamanqa yaykurun hinaspa yanqapas bombardeanqaqa nispa riku wawqillaykuna pallaykuna hukuruna watuchamunan rayku chayta ruran nispa nichkanku bueno maykamaya chay rimay chijap hukñataqmi nichkantaq wawqillaykuna pallaykuna kaynan pachata kunankama aunque Estados Unidos mana pasakurqachu kayqa por ejemplo hayninpalla chaqay atakaykunku kay Africapi chay llaqta Nigeria nisqanta bombardearonkutaq chaypipas pero chaypiqa gobierno pa ari nisqan ya gobierno nigeriano ponerike yanapawaya nispa niptin porque chay cristianokunata wanchisqaku rikao no chay rebeldes ISIS nisqan paykunata atakarqakuqa chay rebeldekunata mana riki kay Nigeria pa chay ejércituntachu ni aeropuertuntachu ni cuartelintachu mana rikao entonces chay riki mana mas rimayniyuq karqa chayllapi tukurura pero kay Venezuela man yaykuruspañataqmi aysaramunku kay Nicolás Maduro rikao presuta secuestrota ina ruwaramunku wawqillaykuna chaywanmi nichkanku kay Estados Unidos yaykurun pinqayman imaynanpi porque kunankama Estados Unidos nichkarqa llaqtakunata Israel tapas o incluso Rusia tapas amaya atakaychu Rusia imapaqmi Ucraniata atakanki pacificayñaya bastayñaya papaynas paykiya chay paz nisqanta firmaychikña igual natapas Israel tapas Israel amaya atakaychu aunque kikinku puraq allinmi atakay ninakusqakutaqsa pero kayna runa hawananpañataq riki amaya atakaychu nispa rikao entonces kay kikinku puraqa telefonuntakama kayna kartantakama allinta rurachkanki allinmi ruray allinmi atakay allinmi nispas ninakusqaku nichkankutaqma pero chaytaqa manaya chayqa como pakasqa willaku hinaya manaya chaytaqa chihapchamunkuchu manaya kikinkupas ninkuchu ari chaynarqanikum nispaq entonces chayqa pakasqa willakuy pero kaywanqa kay Estados Unidos se pinqaymayaykurun yapatawan nispa hinaspaqa kunan riki manaña atinqañachu mayqin llaqtatapas rimapayayta amaya atakaychu nispa por ejemplo kay Rusiaman kutirispanchik Rusia atakachkasqanchik hina riki Ucraniata
y a través de Ucrania que Estados Unidos peleachkarja, chay Europa peleachkarja, pero disimulado ya que yanapanko disimulado chay ucraniano con acá yanapanko atacaichi nisparicao. Pero que Donald Trump ya ikurus jamant imanera ya bastainya ya Rusia amanya atacainya paz, chay paz pacificación ta firmación nis. Y atenga kunan jamanañas atengaña chay rima payaita, chayna niskanko. Porque ningarika Rusia amanya atacainya chayka kutitaña takniki ama atacaicho nispinatin kuterigon garika iman pasason kita Estados Unidos. Hampa chakay Venezuela atakas pay ki chakay secuestramor kanki presidententa. Ima uyayki wanta ama atakaicho niwanke nispa kuterina koy kun hakunichka. Pero mana Rusia llawan chay problema. Problema hakachkan kay nawampas kay China wampas. China mantaña unayña rimanchik China pa rikina partillan karqa manar China comunismo mantikrakuchkaptin. Chay narikao chay isla. Chay isla chakachkan rico awjiriakuna pallaykun hatun isla mana ni taxa isla chacho. Taiwan nisqa. Chay Taiwan miki imaynam chay Taiwan rikurq chay tariki resuminchaykusunchik astallapi manaraq comunismo kachkaptin Taiwan chay nintingun chay waq islantingun chay China continental ninku y China isla ninku llapa chankasqa China llarik y chay karqa imperialismo awqillaykuna imperio karqa pero chay imperio kaptin riki kay siempre kay Japón atacachka película con kachkan video con kachkan historia con chaynata Japón siempre ataca comunismo man tikrakurun kunatin si chay pichay munay sapachankuna empresario kuna ripuchakusqa maymannin chay Taiwan man tin Taiwan pe fundaykurun kuriki China democrática nisparikao China democrática nispa chaynata ham yaykunki chay naman llaqtakunaman rikao llaqtakuna sutinchaymi naspa tarinki Chinata iskayta hukpim tarinki Taiwan capital niyuq kasqanta China democrática popular niq sutiyuqta hasta ñuqapas pantaq kani wawqillaykun pero imaynataq mayqintaq chay chiqap sutinqa nispa niq kani mayqintaq chiqapta puniqa sutinqa nispa niq kani hukñataqmi kachkan chay China continental nisqanpa China comunista chayna sutiyuq y kay Taiwan kunas niqkurika huk punchawmi kay comunismo Chinapi tukurunqa hinaptinmi ñuqanchik kutiykuspanchik aynalla gobernasunchik nispas chay Taiwanpi kaqkuna pinsanku China continental ñataq rikao llapachanchikmi karqanchik Chinalla Taiwan nintin rikaymanta ayqirwaspanchik riki rakichakurunku kutiykamunanmi nispa China riki siempre nisqa Taiwanta pero chay manaraq China comunista kachkaptinña Taiwan nintin karqa pero kunan comunista maraki tikrakurusqanmanta pacha Taiwan riki rakichakurun pero mana reconocisqa chaymi wawqillaykuna mana reconocisqa mana llaqtakunapa reconocisqa huk iskay llaqtallam reconocikun ari kanki sapaq llaqtañam nispa rikao y siempre Chinapa partin riki pasan wawqillaykuna pallaykuna tenmi que China achka kutitaña riki nichkan riki ya Taiwan de una vez ta kutiykama haykapikamataq suyapayasayki nispa ninakuchkanku Taiwan ñataq riki mana kutiykuyta munachkanchu enaspa Estados Unidos ta yanapakuyta mañakurqa incluso armakunata rantiron rikao hinaptin nichkanku rikikunan justamente kay ataque Venezuela pasakuptin manaña Estados Unidos Chinata atinqañachu rimapayayta ninqa riki Estados Unidos China amaya chay Taiwan atacaychu imaynanpita atacachkanni sinatin kutiriykunqa China kay Estados Unidos imanispa chaqay qam Venezuelata atakarqanki chaqa munasqayki turakunqa así que qamqa pitaq kanki chaymanta rimanaykipaq nispan contestakunqa hinaptin manaña kasunqañachu
nispa niskanku chayna niskanku geopolíticamente awqillaykunawan pallay ari puntata chiki Estados Unidos riki munaysapa kaspan riki munasqanta ruwakurqa pero kunanqa manani yachasqanchik hina riki Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica paykuna chay famoso BRICS nisqanta riki kicharunku ¿aw? Enaspanku chay BRICS kikinku pura riki negocianakunku rikaw rantinakunku hukninmanta rantin huknin rantik hukninmanta rantin chayna riki awqillaykuna pallaykuna mana riki venganakunkuchu paykunaqa mientras Estados Unidos ñatara vengan rikaw chay sanciones nisqanwan hinatin kunanqa mayoría llaqtakunaña kay BRICSman asukuykunku mayoría llaqtakuna awqillaykuna incluso Cubapas BRICSmanña yaykuchkan nisqanku ñas riki Cubapipas mikuy kachkanña nisqanku Estados Unidos hinalla chayta permitinqa imaynaya Cubatapas asalta imangapas ¿no? Imaya pasakurunqa chayna kachka entonces Estados Unidos pinqayma yaykurun kaywanqa manañam llaqtakuna kasunqañachu puntatamik sapallan kaspan mana ni Chinapas karqachu mana ni Rusiapas karqachu chay Rusiara puntata karqa rikaw comunista pero chaymik chinkaron kunanqa Federación Rusañamik sutin rikaw entonces manaña paykunatapas rimapayta atinqañachu manaña ni pillaqtatapas enredaqa por ejemplo Perú munaspa atacaron man nisunchik Chilita Estados Unidos rimapayan oye imanaman peleankichqa qamqa imata karqanqa qamchaqa atakarqanqa nispa ninmansi rikaw chaynata nichkanku entonces kunanqa manaña riki Estados Unidos atisapa anki nichkanku awqillaykuna pallaykuna kaynachata kaynachata nichkanku anki kay urachampichusmi chay kachkan a ver más kachaykusaq chay willakuyta iman pasakuchka sí urachampim kachkan kayta ya hanachaman tanqaykusaq ahora sí chaymi riki nichkanku rikaw llaqtakunas kay Venezuelata kay Estados Unidos atacarusqanwan kunanqa mancharisqa kachkan principalmente kay comunicado conjunto ruwaqkuna aunque excepto Chile porque kay Chile mana ima problema kanchu chay comunicado man churakuykuna pikunan kunan peligrachkan niskan porque hina kikin Donald Trump amenazarqa Colombia Brasil Cuba y México chay tawan llaqtakunan mancharisqa kachkanku chayna ruwasunpas nispa niskanku gobernunku wawqillaykuna pallaykuna porque ña riki kaqaya Colombiatapas nikunñamiki chaypas organización criminal nispa igual Venezuelatapas igual seriki kay Brasiltapas chaynata niyta munachka mana chayllachu kay Donald Trump taqmiki dueñoyta munachkan chay Groenlandia nisqantapas chaysi Europapi armakuchkanku awqillaykuna pallaykuna kaqaya Venezuelata atacaron ama nichkaptinchik chaqaya atacaron entonces por lo tanto manañam confiaswanñachu kay Estados Unidospi chay Groenlandiata kitawayta munaptinchikqa defendikunanchikpaq armakusunchik nispas nichkanku awqillaykuna pallaykuna kay Groenlandia pertenece riki Dinamarcamanta Groenlandiamanqa caruso kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna caruso riki lamar huchantakama avionnintakama Estados Unidos manta Groenlandiama tumpa cercalla kachkan pero chaypas avionnintakama otaqa kayna lamar huchantakama pero más cercalla rikaw chimpanqa kachkan lamar huchantakamapas kay Canadapa chimpan riki wawqillaykuna pallaykuna yaqa más cercallaq Canadamanta rikaw Canadawanpas ñam pelearon ña riki kay Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna porque Canadá karqa amiguchan yaqa sulkan hina imatapas haykatapas niptin riki ari nispa riki Canadá ruwachkaq pero Canadawanpas pelearukunkuña natinqa mana Canadaqa permitinqachu kay bases militares nisqanta kay Canadapi
ruranankuta. Entonces, pero igual mancharisqas kachkanku kay europeo niskankuta rika chay Groenlandiataqa manam kacharisunchu nispa chay Dinamarcapa vicinun llaqtakunapas. Dinamarca yanapasaykikum ama preocupakuychu defendisisaykikum nichkanku awqillaykuna pallaykuna. Posible chay nispa riki quizá riki rakinakurunqakupas. Imaynapas Groenlandiapi ashllaruna porque chay isla riki chirinan isla, Rancacho isla. Yaqa tukuy tiempos riki watapis nadallata riki junichaykun rupachaykun mayor parte riki todo chirilla Rancachulla. Chaysi ashlla runakuna chaypi yachan. Challwaspallanku chay vidata pasanku ancha riki nishu chirinan kasqanrayku. Chaymanta niskanku kayman tupachispa kay Peruman tuparachinku kay Venezuela atakasqankuta hinaspa redes sociales justamente achkaña kachkan. Estados Unidos kay mama Keikotawan apakuy. Chay yaykuramu hinaspayki ñuqaykuqa manam ni defendikusaqkuchu hinaspayki kay secuestraro kay Keikotapas apakuy mana allintam rurachkan nispa. Mana chayllachu ayta kaypi huktawan willaykamunku kay incluso kay Donald Trump fotontapas churaykunqa mama Keikotawan. Piden expulsión peruanos en redes sociales, expulsión del país de Keiko Fujimori. Porque Keiko Rospigliosi y Fujimorista rika Rospigliosi y porque paikona riki allen mi papay Venezuela atacaron que Maduro ta apakon que nis pariki kusipayay con mientras wakaj político kuñañata como Roberto Sánchez del JP pañata riki nichkan manam alincho chayja porque invadieron menis parikao kakay pitaqllapayaq ninkuna justamente. Ya los Yankees, o sea, Estados Unidos pakachkanñam runankuna. Hay tal porque hay tal Acuña, hay tal Keiko Fujimori. Paykunam riki amen nispa Estados Unidos ta imaptapas niptinqa taqllapayanqaku y paykunam justamente taqllapayaqnin. Paykunapa runanmi riki kunan Estados Unidos ta kasuchakuspa amen taytay nispa hasta Castillotapas hurqurqaku. Yagan hayna puncha nirqaykichiña awqillaykuna pallaykuna. Castillota imaynam hurqurqaku. Estados Unidos pa kamachisqanmi. Estados Unidos kamachirqa Castillota hurqunankupaq. Chayqa ñam yachasqaña a través de Comando Sur de Estados Unidos. Chay Comando Sur kachkan embajadora riki kay Perupi. Chay kuarmi paynintakama niskanku. Pero mana riki diferentitachu riki kay Maduro hina kay Perupiqa kay Castillota hurqururqaku rikao. Pero hayna puña nirqaykichiña imaynatam kay Estados Unidos actúan primero utilizan kay empresankunata primero utiliza políticamente yaraq nichaykama ya gobierno kay tawaktaruwa ay kasuchakuy nispa mana chayta kasukunqachu hinaptinqa ya pagay con empresankuna rikao empresankuna porque mayoría kay Perupi chay empresarios aunque ima empresario ña kaspapas chay principalmente chay exportadores sean mineros, pesqueros y agroexportadores, chay hatun empresa kunanta rimachkana mana chay uchuy empresa chakunamantachu kay Wantapi taxi empresa chaykunaq manamiki paykunapas chay hatun agroexportador kunamanta grande kuchkan rikao chay hatun empresas agroexportadoras tienen capital estadounidense, capital de Gran Bretaña, Reino Unido. Paykuna niykuna nikiyao ya chay qullqichata ya hurquykamunchik ya señores empresarios chay gobierno niki qamkuna chay nasuskankichik ya. Temi Castillo hurqunankupa chayqa empresakuna rik churachaykamurqa cada uno medio millón, 1 millón, yo pongo 2 millones nis churaykamurqaku chaywanmi killapa políticota ya primeramente congresistakuna rantirqaku segundo militarkunata riku awqillaykuna pallaykuna y chayllata juez fiscal. Entonces chay mana funcionancho hinaptinqa imataña ruran delincuencia, terrorismo, delincuencia chaydayantaqmi rikuriykarichin. Delincuencia, terrorismo natinmi llaqta riki chaqwa riki problema rakinakuy chay pillapa politikukuna peleakunankama llapa runakuna chaypi mancharikuspa chaypi aguanakunankukama Estados Unidos ñataq aprovechamuchkanta riku waqtachanta
rikao chay favor nimpi kajkunanta kama. Mana chaypas atincho naten imatan ruran igual que Venezuela pues. Barco churaykaram a ver ya caso kunkichu manacho manachaq bombarderos aykim nispa. Manachu chaytapas caso kun naten ayta igual con Maduro. ¿Ah? Yaykuy karamunqa nas atacay korosunki. Mana Maduro llatachu chaqay Estados Unidos chaynata ruran nichkaykichikña. ¿Ah? Chaqay haynin pallap chay Nigeriata atacachka. Chaqay natapas Irantapas atacarqa haynawata. Manachu chaypi misilkunata kachaykurqa Irán. Entonces, manan primer llaqtachu incluso mapakuna kachkan hayka kutitañam chay Estados Unidos kay América Latinapi invadieron. Hay mapa justamente. Pues chay mapa chata riki churaygamos ancho justamente hayna puncha compartichkarqani chay mapa chata. Aquí está, hay una mapa de intervenciones. En Najawayan Manchuraygamos, aquí está la mapa de intervenciones. Hayka kutitas México invadisja Estados Unidos 2 veces. Ocupación y despliegue de tropas en 1913, en 1914 ha sido golpe de estado. Honduras tapas Iskay kutita, Cuba tawa kutita, nada. Cubata atacar jayaja pusaj kutita. Guatemala tawa kutita. El Salvador tawa kutita. Haití kimsa kutita. Nicaragua 1, 2, 3, 4, 5, 6 sokta kutita. Panamá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanchis kutita. Chile, hasta Chilita, pues vamos a con Perú ya no van a echar para nada, porque Perú peja, así que todos nuestros políticos han sido vendepatrias, pues, ¿no? Chilita, pues Iskay kutita, está 1973 y 1989 y 90. También ha invadido Argentina, Jukutita en 1976. Uruguay, tapas Jukutita 1976. Bolivia, Kimsa Kutita, 1944, 1963 y 1971. Mientras que Nataja, Kaitaita, Evo Morales, Tajarike y na Nakunatami político más ingunatami Jorjoro, Ricao, que Pedro Castillo Tinaricao. Pero allá ha sido diferente, pero también con Estados Unidos Pecamachishan. Brasil tapas chaga invadisjami que en 1964 Guatape ha habido golpe de estado apoyado por Estados Unidos. Colombia tapas Iskay kutita, ha habido ocupación de tropas. Guyana tapas cajaya, Guyana, Granada, tapas, República Dominicana está también 5 veces. Haití, achata grimaronchiño, está. Intervención de Estados Unidos, Kunañata, Venezuela, todo entonces ya acostumbrado a Estados Unidos, mana que ya está con Atari, es mi patio trasero, manan pipas maipas monaicha con mancho. Primero ña insignia petróleo ray con nispa, segundo rica o mana riki que Rusia ni China, que Venezuela ta duñananta monancho. Y China para cachcan con María Corina Machado Ariña, gobierno Trump ni Coronia, ñohay como gobernasasco, chay mantañam alimanta, chay na muso gobierno ma entregasasco, manan pimampas, maimampas, que el gobierno ta facilita japiga chisascucho porque Maduro hinam porta coron manco, porque ya changri que Venezuela pe que María Corina Machado solamente tiene 34%, Entonces 34% porque ya nin ñariki taita Maduro manera preso chachicus caspa manam ni semanapas aguantaron gacho María Corina Machado golpe de estado tam roaron gaco nispa en China roraron comanta mejor ama entregas uncho nispa que man entrega itamonancho pero anquiña Corina Machado cosis caña cachcan cagaya Estados Unidos con cumplicha con que leita caso y cachín que chacay allí con angaya legítimo presidente que ñojaiko canico ñojaiko taña churaiko yawaiko nispa Estados Unidos que hay gobierno chorananta que munachkan
Pero imataq pasakun ñariki wawqillaykuna pallaykuna nichkankuña ya a través del ministro de defensa Vladimir Padrino y wakiqkuna nichkankuña prensa kunanriki ruwaykunku prensata incluso hayna punchaw nintik rikaw hinaspa ima nichkanku de una vez ta kachaykamuychik chay Nicolás Maduro paymi presidente qamkunam secuestraronkichik nispa nichkanku mana chayllachu o como kay Delcy Rodríguez paymi riki vicepresidentan kasqa pay tamriki ña autoridadkuna ina wak Venezuela autoridadkuna ina hayna punchaw ya nikurqaku mama Delcy qanmiki tiyanki gobierno imanankima pay mana munakacharqachu pay nirqa riki mana ñuqaqa gobiernochu kani ñuqaqa Chavezpa Maduropa qhatiqllanmi kani kikin chiqa presidenteqa Maduro nispa pero nin rikaw Maduro riki presum kachkan hinaptinqa imaynatama gobernaramunqaqa qanmi munay mana munay gobernanki nispa hapi kachinku mana munachkaqman nichkanku pero ciertuchu chay imaynayak seguramente munakacharqachik allinmi ñuqaña gobierno kani nispa icha fiel Maduro estachu kakumpas imaynaya rikaw ñariki nin ñariki wawqillaykuna pallaykuna kajaya nichkan rikaw rechazo a Donald Trump y ñañata riki Consejo de Defensa Nacional chayta riki kay mama Delcy ña activaykurun ña rikaw hinaspa nichkan ñuqanchik defendikusonmi kay Estados Unidos manta nispa rikaw y chayñata riki nichkan wawqillaykuna pallaykuna kunan Venezuela atakarwanku pajarin minchaqa hukaqnikichikpas karuwaqchikmi así que lliwmi sayarinanchik kay napa kay Estados Unidos pa contrampe nispa kay Delcy riki como presidenta encargado wawqillaykuna pallaykuna rimarin mana chayllachu ya primer país mayjinmi kaykurun chaytaqa qunqaykullanchik no sé si ha sido Uruguay o Brasil ña nikurun ña imanispa mama Delcy Rodríguez qanmi kanki presidenta de Venezuela nispa suwawqillaykuna ña nikurunkuña ñas poco a poco llaqtakuna nichkaña qanmi presidenta quedanki nispa así que ya Delcy Rodríguez tariki ña sutinchachkankuña como presidenta wawqillaykuna pallaykuna imaynaya paywan karunqa mana yachakuchkanraqchu rikaw punchawkuna pasanantaraq suyananchik allin mana allin apasqantapas riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki tukupananchik mamallay mama hora ganaruanchik pero igual noticias internas tukupaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna Rusia Ucrania riki wawqillaykuna pallaykuna atacaron mankasqa kikin Rusia llaqtata manaña kunanqa defendillañachu defendikun porque achka kutitaña chay atacaron primero suk dronta mandaykusqa dron de reconocimiento nincha imañatasi iskay dronta kachaykusqa chay iskay dron seriki ina kay Rusia ocupi tuqyarusqa inatin chaytañatasi riki yacharon kay Vladimir Putin nas piñarikuspan riki astawan masta atacaykurun kay Ucraniata chayñata nichkanku kay Ucrania kaypi mapachapqawachkanchik kay azul charikachkan chaymi chay lamar hucha rikaw kay Ucraniata kay bandera charikachkan qhilluchawan anqas charikaw entonces kay uralawchatam kay qhillulawchatam kay uralawchata mana kay llapachanta sino kay pata lamar hucha patachanta chaytam riki avanzachkan wawqillaykuna pallaykuna kay nada kay huyuchaqa riki chay Crimea nisqanmi chay puntata chay 2014 pi kitakurusqanraqmi kay Ucraniamanta rikaw chaymi chay Crimea entonces kay Crimea pa kaylawnin chimpan kay kutichakama chaypim kachkan riki chay hatun puerto imaynam kay Callao imaynam kay Chancay anchayna riki wawqillaykuna pallaykuna chaytas masta poco a poco avanzachkan wawqillaykuna pallaykuna Rusia inatinmi ña rimakachay kachkanña Ucranian perderuchkanña chaynanta puertonta nispa chay cercamanñas acercaron guerra ya incluso chay chimpanpeqa karqañam chay rusukuna riki militarkuna porque kachkan Machu Mayo timi kaylaw chimpallamanta qhawanakurqaku pero chaytas avanzachkanku chaymi nishkanku chayta quitarunqa hinaptinqa Ucraniapas manaña kanqañachu chay acceso al mar nishkanku
Kaita quitaron kay pikachka kunkachayna kay urachan chaytawan jororon hinaspas kay tariki kay lamar hucha patanta apakunqa hinatinse Ucrania imantapas rantikuyta munan hinaspak munay mana munay paganan Rusia mariki. Porque kay pinichkan manam Rusiaqa ganangacho pero manam Ucrania ganayta atengacho Rusiataqa nisparikaw sino tikran patam rimachkasqanchik. Manam Ucrania ganayta atengacho Rusiataqa más bien que Rusia rik avanzachkan poco a poco enaptenmi chay lamar hucha patantawan quitarunqa enaptenqa chay lamar hucha patanta quitaruspaqa manañam lamar huchaman largarunqañachu. Imatapas rantikuyta munan hinaspaqa pagananmi porque chaymanta riki Ucrania pesiki como wakpi kakun yaku pampa riki kakun yakupanan pampa perdichamiku wawqillaykuna palaykuna manam chaki allpachu Ucrania chay periki llapa kawsay ruru con trigo pasaroro con amita arroz avena chaykuna ruru con amita wawqillaykuna panchallaykuna. Nuyu charika nuyu alpacha wakriki yaku panan rico awqillaykuna pallaykuna y chay periki ruru con tanto awqillaykuna pallaykuna kawsay mientras waki llaqtakunañataqmi chakinan riki chakinan riki sasa yaku apana a veces mana yaku kaptenqa pisi chayna riki por ejemplo kay África hanaylaw nin chay desierto Sahara nisqan chaypiqa yaku kanchu chaypiqa yaku kuistakun riki yaqa jorinaña riki wawqillaykuna pallaykuna chaynam kachkan kay guerra Rusia Ucrania chaynallataq riki chaynallataq kay Boliviapi pas kay actual Rodrigo Paz presidente electo país riki nichkan riki pay problema kachkan kay Boliviapi wawqillaykuna pallaykuna vicepresidentewan riki tumpata chiqninakuronku vicepresidente Edman pero imagínate chay rirqaku campañaman kuskanku Españata ganaruspañata kay chiqninakuchkanku rikaw hinatinsikuna nikurun kay Perupi narikaw mama Boluarte manas nikurqa ñuqaqa internetllawan telefonollawan gobernasaq nispa chay decretota firmakuykun kay Rodrigo Paz hinaspas kunanqa telefonollantaña gobernanja kay Boliviata pasakachakun harik huklawkunaman principalmente Yunkalawmanchik kay Sucre nisqanman porque Sucreqa huk provincia rikaw kay La Paz nisqanñataq riki mayorista wawqillaykuna pallaykuna kay Nakasta rikaw kay Aymara Casta rikaw Paz nisqanñataqmi mejor dicho Sucre nisqanñataqmi mayoría yunka riki colonos wawqillaykuna pallaykuna entonces kay Rodrigo Paz colono Castamik enaptinqa riki chaysi pay nichkan riki Sucrellamantam gobernamosaq internillanta nispa rikaw como kay mama Boluarte yacharachinna wakiq llaqtakunapas kupiakuchkanña wawqillaykuna panichallaykuna bien chaykamalla karqa rimarininchi wawqillaykuna pallaykuna ya son ya 9:30 de la noche a veces ya huk hora y media riki programanchik rikaw necesitanchik más horata kaykunamanta sumaqta rimachaykunanchikpaq hamuq programa piña riki kay Venezuela manta o chay Maduro manta iman pasakusqankunamanta rimarichkasunchik mama Delcy Rodríguez vicepresidenta imanatas gobernayta qallaykuyunqa chaykunata rikaw porque kay semanata riki chayraq yachasunchik imayna gobernasqantapas riki wawqillaykuna pallaykuna aunque Delcy Rodríguez nichkañam riki manam riki dejasunchu Estados Unidostaq munasqan ruwakunantaqa ñuqan gobierno yaykuykuni nispa riki aunque mana munastin ña riki autoridadkuna nichkaña qanmiki vicepresidentan kanki imanaspapas imanankima aunque kikin Maduros chaytaq mañakusqa Estados Unidosta nichkankum chaytapas kikin Maduros nisqa amam Delcy Rodrígueztaqa tupankichikchu ñuqallatam apaspaq apakuwankichik wañuspaq wañuchiwankichikpas nispas ninmankasqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, paitas rantinta dejaykun kay mama Delcy Rodríguezta nichkanku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, qhawarichkasunchik imaynatas gobernachkan pero hamuq programa piña rikaw. Pero sichum imapas emergencia urgente kanqa tenqa riki kamas riki wakiq programación ninchik programas regionales nisqanpi kay rimarininchik periki rimarichkasunchik. Chaykamalla riki wawqillaykuna pallaykuna saludos para todos los amigos seguidores del programa. Llumpayta rimarullanchik wawqillaykuna pallaykuna. Saludos para Denis Choquicao, para Fredicito Curi y saludos también para todos los demás oyentes. Ari más mi kaymanta rimari faltaronraq me wakiqkuna rimarininchik pero igual
Ahí está. Resumen, Guaujilaicon Palaicon. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.